si umuntu ngo avuze iryo jambo Imana imukubita urushi kakamukubite neza imukubita urushi sinzi niba yaramukubise mu mutwe sinzi niba yaramukubise he Herode ngo afatwa sinzi ko ari kanseri yamufashe sinzi ibintu byabaye umugabo arabora aratura ikinyo arabora arasandaba uwari kumanikisha Petero uwari kwica Petero wari kumucisha izosi uwo munsi ibyo yari yamuteguriye bisubira ku gatwe kiwe abari wapfa mu gishingo ciwe ndatangarije uyo murozi yari yarakugiriye nabi ndatangarije uyo muntu yari yaraguhambye mw'izina rya Yesu Kristo ikinogo yari yarimbiye ubuzima bwawe niwe agiye kugikorokeramo fasha uyu muntu ntabwe fasha uyu muntu tekana yafashijwe byamurenze haleluya uyo mwanya arabora araturika ndagutangarije ngo abansi bawe abarozi je mvuga ku murozi je abarozi nibo batuzengereje abacawe nibo batuzengereje ndavuga ngo aturike mu izina rya Yesu Kristo aturike mu izina rya Yesu Kristo aturike uyo murozi mu izina rya Yesu uwakuzibiye nasanzare mu izina rya Yesu uyo mucawe yazibiye ubuzima bwawe imbaraga z'Imana zimufate giturumbuka asemeni haleluya vuga amina vuga haleluya Imana yambariye ngo igutabaye giturumbuka utarubyizeye utarubyiteze utaruza ahantu bizananye Imana iragusohoye semeni haleluya nukuri ko Imana wasohotse Bibiliya iravuga ngo abariko baramusengera Petero aja kudodora ahantu bari agakobwa kamwe bakitwa Loda ngo karasohoka kaja kuraba ngo karabiye mukenge gutya kidiri kurugurugu kabona ni Petero kaja kubwira abariko barasenga temwe isengesha inkuru yabaye impamo Petero yasohotse baramubwira turasara bamubwiye uko nyene aturasara wewe ntuzi iminyoro muziritse bariko barasenga ariko nabo nyene ukwizera kuri hasi haleluya sema haleluya arababwira ngo nimuze muraga reka nabwire hari igihe Imana igukorera ikintu ugatakaza ukasa nk'utakaje ubwenge busa n'ubuzi byabaye cyangwa n'ibyaba Imana yagusohoye mu izina rya Yesu namubyizeye jewe n'Imana yabimpariye cyo ngo abantu bari baboshe bari iminyororo yabo yacitse iminyororo yabo yavutaguritse abagabo babyizeye nibavuge amina abadamu babyizeye nibavuge amina abakobwa babyizeye nibavuge amina abasore babyizeye nibavuge haleluya ugiye kubyisangamo byabaye kuca imigozi yatuma ngo bageze nuko Imana bigiye kwikora je numbaza formire ni Imana ijya koresha amaforumire Imana yakubohoye uyo inyuma yo kukubohora uyo murozi azosanzara kuko wishwe n'umurozi uyo murozi yari yarabashe kano karere arafatwa n'imbaraga z'Imana araturika mu izina rya nibande babyizeye bavuge haleluya Imana yakubohoye mu izina rya Yesu ndavuze ngo Imana yambohoye imigozi ntiri ku maboko yawe imigozi ntikikuriko twavuga amina sinzi niba mwarabonye akafishe nasohoye ejo ni sezo ya kabiri yo gukorwa k'imikoshi uyu munsi uyindwi ndabwire Imana izi guhishura Imana izi gutanga amahishura ni turi muri season ya kabiri yo gusigwa amavuta adukura kimikoshi umva
ibyo wari waragerageje bikakwangira bigiye kwemezwa n'amavuta, bigiye kwemezwa n'amavuta, bigiye kwemezwa n'amavuta, bigiye kwemezwa n'imbaraga z'amavuta, bigiye kwemezwa n'imbaraga z'amavuta. Tuzamura haleluya. Kuri afishe twavuze ngo igiterane cy'iminsi 4, 2 jours za asubuhi na 2 jours samedi dimanche. Barabisepaye uno munsi kwa kane ako satani yarangiriye nabi basha. Umva ndakubwira Imana yakubohoye. Marayika yarungitswe ku buzima bwawe. Marayika yaje mu rugo rwawe. Marayika yaje mu muryango wawe. Marayika yaje mu kazi ukora. Marayika yaje muri deni bari barugaye. Yaviza bari byaranse kwicamwo. Amavuta agiye ariko mw'abantu mwe. Nimuzamure haleluya, nimuzamure amina. Kwa rugo rwawe rwari rwarahuye. Imana yambwiye ngo ndababwire ngo umurozi agiye guturika. Wewe ntabwo muvyumva neza. Wewe wicaye hari kujya murozi yakugiriye nabi. Amepasuka katika jina. Udukono twiwe yakoreramwo, twadukuza yakoreramwo, twatanguye guturagurika, twatanguye kumenagurika. Aho yari yaragushize wavuyeyo, aho yari yaraguhambye wavuyeyo, ikinogo wari urimo wakivuyemo. Ni bande bavyumva ngo bavuge amina? Tuvuga amena, tuvuga haleluya. Wa mukobwa wa Yesu, hari umurozi yari yarafashe ubuzima bwawe, araburekuye ku nguvu, atari kubera ko yashaka kukurekura, arakurekuye mu izina cya Yesu. Iki gitondo ni gitondo cyo kubona imikorere y'Imana mu buryo utarumenyereye. Abantu ntabwo bavyumva ngo bazamure haleluya. Wari yaragufashe, umviriza mukobwa wa Yesu, wari yarafashe ubuzima bwawe ngo abuyongobeze, ngo akugirire nabi, yaburekuye ku bw'itegeko cy'Imana. Imana nikibwiye ngo ndagutangarize. Je niko ndatangaza, je niko ndatangaza. Mimi niko natoa tangazo la mbingu. Sema haleluya. Imbaraga zawe uitekama umva iriba ry'umunezero ryari ryarugawe n'abacinzi n'abarozi barara baracindira ku rugo rwawe, baratsinzwe mu izina rya Yesu. Muvyumve neza, iki ni igiterane kidasanzwe. Iki ni igiterane cyo gukira no kubohoka. Iki ni igiterane cyo gusohoka. Iki ni igiterane cyo kuva mu maboko y'abapfumu n'abanyamareba abari barampambye barandekuye. Haleluya. Ngo baratangara byabaye cyangwa n'ibyabaye. Umuntu uzi wasengeye, yari yarakugoye, yari yarakunanije, yakuvuye ko mu izina rya Yesu. Yakuvuye ko ubyumva utabyumva. Jewe kandi sinitaye kugira ngo ubyumve, na Petero ntiyabyumva. Ubyemeye utabyemerera kubohora. Nivyanka kugukwizera kwawe, irakubohora kugukwizera kwanje. Reka nababaze, wa muntu yaragwaye amaze imyaka 40 kwirembo gitwa giza, yakijwe no kwizera kwiwe. Ukwizera kwiwe kwamubwira ko bidashoboka, ariko yakijwe no kwizera kwa Petero. Petero yaramuhagurukije, aramubwira ngo haguruka, icyo mfise ndakiguha, nanjye nahawe kuguha kwizera. Ndakurema kwizera, ndakurema mu ijambo rikubwira ngo birashoboka. Ya maka yari impossible. Imana iraza kuyahindura maka asanzwe. Zana bya bindi ubona ko byari byaranze ibidashoboka. Nibyo Imana aje gukemura muri iki gitondo mu izina rya Yesu. Jewe umva ndakubwire, Imana ntiyantumye ku muntu abona urufunguruzo, yantumye ku muntu ari ahantu atana urufunguruzo abona.
jewe sinitaye ku rufunguruzo kuki igihome kiriyugurura mu izina rya Yesu. Kadusenge turakomeza giterana umunsi ugira kabiri gitera croisade. Hari umuntu yaje gubaza yari bwayibone none. Haleluya. Igiterane cyabaye muri repentance, igiterane cyo gutabara cyatere. Umviriza, wewe wageze hano mu ijuru bamaze gukoranya inama kera yo kugukiza, kera yo kukubohora. Mwajya wanjanye nari guprofetiza no musi, nari guprofetiza nk'ahantu ko amasaha yagiye, muhaguruke dusenge. Ariko naho umwanya utujaniye rejo urahe no wa gatandatu urahe ntacu. Iminsi 3 y'igikora isigaye iminsi 3. Haleluya, haleluya, haleluya. Mwabakobwa mwe mwabohotse, mwabasore mwe mwabohotse, mwabapapa mwe mwabohotse, mwabamama mwe mwabohotse. Iminyororo yari ku maboko. Nina siri na Yesu anif. Fanya niwe jasiri, yani buludisha, tukaririmbe nikilukaluka, Hosana amen. Baho ewe gendubeho, wemagufa yumakaye, gendubeho yewe gendube. Imana iravuze ngo baho mu kibanza kitari gifise systeme yo kukubeshaho. Amen. Baho aho bari baravuze ngo urapfa, baho aho bari baratangaje ngo uzohomba, baho aho bari baravuze ngo ntacyo uzovamwo. Kana basaba iki ejo si vendredi munyemerere muzinduke, ngira ngo n'umunsi mwari mwazindutse, muzinduke n'imiburi na 5 minutes mbe ntangi ndekura ubuhanuzi Imana yampaye, ndekura ubuhanuzi Imana yampaye ku bantu. Munyemerere muzinduke muzakirikana ndekura ijambo Imana yampaye ku bantu. Ico umva nakubwire ninda guhanura ikintu ucumve nk'icyabaye directeur. Muzamuri ibiganza ndabasengere mu izina rya Yesu. Mana se umwami wacu Yesu, nitukikubwira ngo Mana ngo bikore wamaze kubikora. Herode yamaze gupfa, Herode yamaze guturika, Herode afashwe na kanseri, Herode afashwe n'ubumara. Ayo marira yawe araheze lebo. Yaratwimanye inshuri ibihumbi n'ibihumbi, kandi sibanga barabizi nejo bundi yaraturamiye. Tuvuge ko yacinze mu mazi aratwambutsa navyo sibanga, barabizi nejo bundi yaraturamiye. Ibimenyetso vyerekana ugutabagwa batangiye kubibona ubwabo. Uwiteka